svi zajedno još malo sjetimo. Znate, kad sam ja odrastao tu u Parlamenskoj ulici, tu malo dalje, onda je na ovom mjestu bila Kuruž. Tu smo se mi igrali Indijanaca i kauboja. Mnogi si mislili u to vreme da mu pjevao toliko metara iznad na pozornici. Jako bi to ovako životu znam, super. A tu malo niže je bio Presnjak. On je tu ovako, na kraju Trnjanske. I kad sam ja počeo pjevat po mladi, onda sam i tu počeo u tom Presnjaku. A tu bili su u to vrijeme dvije, kao ovako, snagatorske ekipe u gradu Bimbi sa svojom ekipom, to bi se stariji sjetili. A onda je bil Cindra, Tiđo i tako, su bili Trnjanski fakiri, mi smo bili uvijek i ovako nazivani Trnjanski fakiri, da, makar drugo kaj. I onda se tu znamo dogoditi ovdje razne stvari. Recimo, na sred Presnjaka, onda su došli unutra u salu, njih šestorica, došli ispred pozornice, onda nije bilo stolica, znate, bili su klupe onak, ne? A onda su njih šestorica digli 3 klupe i rekli su, Dragec, sad najavi svima. I onda su oni počeli s tim klupima lepo gurat svu publiku van i kad su svi izašli van, onda su rekli sad najavi, sad može opet po kintu unutra. Kintu. Tako je naime. A znali su se naravno malo i ušorat, kako bi to rekli, zbog nekih komada i tako dalje. Ali onda su to bile džentlemenske institucije, nije to bilo kod danas. Danas bez pištolja i tih stvari nema. Onda toga nije bilo. I onda su se pohvatili i mene izađe van, oni su iznašli van, a onda smo mi svi isto tako iznašli van i gledali kako to završilo na koncu, ne? A njih dvojica u krugu, počnu se malo šorat, u jednom momentu jedan meni je dosta, ovaj drugi i meni je dosta, i onda svi na šamući. Na sami to uvijek, ja velim, skela je poznat tu preko. U Veliku Goricu se išlo na izglede sa suhom hranom. Kaj se može? Ali kaj se može, evo, puno bi ja mogu pričati, ali ne mogu više, to sam već i tam prije ispričao, pa ne se ne ponavljam previše. Sve jedno. Kaj se može i dalje? Rijeka Sava je tu, jedan naš je pozvao, gdje sam snimao